Алампа анығы искусство биенналета тәрәхін таттаға үхіз сылын ұтылдар сұруячы сақа искусстватығар орбут олығын ұтымнағынға сайынларар соғыларын сүрін үрілі бастың опытын түмі сүрін сыл сұрық. Сихили таттаға беделәқтір бет кепсілдер. Алампа усран литература хазда көрүңөр өлбөт, сүппет, төрүт, чыпчал болар үрдүк тахымна кайымнылары суруй бута. Үрүң толлу кенем өлбөстүр хогонугар бастан Адам Скрябин мелодия суруян ырга йыллар. Онтон Гран Григориан класс олоргар музыкальный пьеса, салгы Владимир Ксенофонтов үрдүк класс олоргар наммыт хазда коластах музыка суруяр. Инники эренебит, холбра ити музыканан, ити историянан, ити темага инникетин оголор композитордар балет да хуруян, опера да хуруян, симфоническая музыка да аян тарихтарын сөпі. Бу аңардас бир холбра алампа атыттан хагаланан. Бихеги сақабыт культур, музыкальный искусствота сайды. Суруячы төрөптө 130 сылга жоксоңга алампалаа боламыт проект олукка кирбите. Онтон ыла сыллата айыр жан алтыгар төгөлгетинен болла. Алампа дентыл саха колгар бейте музыка болан лынкынан кутуллан кирер. Алампа төрөбит норокка дойдуга муңра вактаптал тухута бейне харыстамат беринилак үле колобра болар. Театр кие харагынан көрбөт олох жаак кестелеңин көрдөрөн үйретер, өйү санааны кеңетер, дериңетер, күннәе калганы умуннарар, кие санаатын ухугуннарар. Бутула театры геряхтер санааларын үлэхеннилер, үлелерин опутун кепсәтилер. Холобра ити түмел жетигер отугар хыджан көрөчү ураты турукка кирен бу спектакль ихигер хыджан актер кытта таңга хыджан бу предметы тытан тарыян өсө кепсетиге да кыттын сөп кылканы туратыгын да хөп дебистеңе өрөн көтөн да немата эбиттен хыналатып Санат астагы түмүгүнен искусствага төрү түгәс тутулуута, сахалы хайсхолоктон утугар сагалаганнар бааларыттан, эдердер ылсыбыттарыттан астыныбыт ден терячилер, белетиллер. Кии утуйбут кистелең санатын хугуннаран сайыннарар осколаны көголүреннеттен, ымайыгар оғы театрдарын күрехе, онны кохон кепсән айыга күрес сағаламытын тухунан биллердилер. Вера Матвеева, Саха телевидениете, Татта.